Yazi kunesikhathi la uNkulunkulu khona umkhonza, faithful to God, thandaza uNkulunkulu, thembekile uNkulunkulu, wenza konke, usikhandla everything, but usafarishe umkhonzo uNkulunkulu ekhona futhi umuzwa ukuthi ukhona, usafarishe athule ukuhlupheke, kanti uNkulunkulu ukufihlile ngalezo nhlupheko zakho ukuthi abantu bangakunaki, noSathana akakunaki, nabathakathi bangakunaki. Kunabanye abantu nje abangeke baze bakunake, noSathana azokubona njenganento useless, kanti uNkulunkulu ukufihlile ngalezo nhlupheko zakho. uNkulunkulu uncamela ukuthi ubonakale yena njengoNkulunkulu ohlulekayo, uncamela kubonakale yena njengoNkulunkulu orongi, kubukekakale njengoNkulunkulu obhedayo. Ngike ngabona ngelilanga ugogo eprotector ithanga lakhe, me protector ithanga lakhe, ngabuza gogo uliprotectelani leli thanga lakho ngoba selibolile nje. Wathi hayi, anginendaba nokubola kwethanga, kodwa into engikhathazeka ngayo imbewu esethangeni ngaphakathi, imbewu ngaphakathi ethangeni ayikakabuhle. noNkulunkulu ngokunjalo uthi anginendaba noma kungenzakalani, uthi jabulani bebenithuka bekhuluma konke ngegama lami ngoba umvuzo wenu mkhulu ezulwini. Uyabona ukuthi siyathukwa ngenxa kaNkulunkulu. Uma sithukwa ngenxa kaNkulunkulu, kuthukwa nalo uNkulunkulu esihamba naye, kodwa uNkulunkulu uthi masijabule ngoba umvuzo omkhulu. uNkulunkulu ukufihlile ngalelo hlaso lakho ngoba wena uyimbewu esaphila, usangaqhuma. Don't give up, don't lose hope. God bless you.